Ya to asoma we na sije na huhu mi ana. Semi huhu sai. Okay, ode ma men come anime. Ode ma men kai ma de. Na yan kwada wo krata ni mu. Mede wo gina kratafa etoso ensia. Mi wi na mede wakọ ne fa etoso miensa. Sije asem bi da na me hunu ye no. Minim se nyina betumi aboa nkeye. Yese wo kọ mehwe bunu mantem ni mu. Sunyane Forest District hodoma asukase forest ho. Yese emrante bi cooperating. Omo ye forest guard bi. Na baku mo no 33 years a friend Vitus. Na sa omo kwa no mo cooperation omo ye operation no. Na wone ne colleague baku eka ne ho. Omo so omo pe ba bi akoyom ho ye. Nti omo kọ dodoom. Na omo dodo no wo ba bi twamienu ye koyom ho ye wo forest ni mu no. Mienu na ekọ so omo koyom ho ye no baku bedru point na wo manfefo no wo no baku ama. Sije honum na no moto omo ho gumu hyehyɛ no wo man hunu no wo mo se kwae no enkro bi abimben honum ase wo mahye mu ni ade no da Adom ana unim what kro no da Adom bia meti omo fa ncheme nye honko a wo mo kyese ya saika ho antwukrom atoni kufo camp ensuta ho nyina ya miamia bia sije ade ubusam se ade mi hu no and far above Aram or the CJ. You didn't praise Abner's hell. So the who me who I almost be looking good. Adwa Educhumwa say Abner Pukwa, you look good. Why? If CJ will not say anything. Madam Masamudia mu ni money ye. CJ yes the mama come na yanko into no unsa say boy no abrante no wayira onya boy 33 years first guard makoyo operation wie CJ mu hunu na kira kwan yes July 2nd o and no July 17th into na say 15 days near abrante no eyira ye wo ma hyehyɛ no mu hu no wo mo so eyira ye nso na kutumensa na ka no hu nyina no yes pump action gun na ka ho na handbag su kita no na o hye omo camouflage green bi no eno so ese no se wayira nti yes ye hyehyɛ no ni picture eda daily guide anim ha sei se je wo hu no ono oda ha yi nti atade hye no a wo de yira ye no na wo hu nti 33 years ye friend Vitus wayira since July 2nd, I see general na me share one other platform bi. And Crawford yira pa o. Crawford yira na because emme wunti no hunu yira oh takrade importable ho fishermen mako 9 mo koposo and Crawford yira o emu nkwada emu maiwa emamua bi won ma be say January bi won mo April be say ne ye hunu na kira kwan obi maame ye hunu no obi papa ye hunu no ye wo say ye hwe ye pa o seje mede wo gina e wo ha ya delegate ha obe kai se ablekuma ha ya na nipa bon focus sani tuo egu police ni abrante so ano no ti bullion va yibi mu a che say filling station wo video ba ye circulate ye ko ba bia ye nyina hwe bi na posifo kire se osese no enipa 9 mema kantinka o en9 na posifo achi wom de otwa to kra ya memenda ya na omokwache no wo mo chi no Togo Togo wo ma hinkro ho no mokwache no wo asigame market edwakese no emu no mokwache abrante no asese wo no abeka ho ama na ye 9 no ma che me sadada de odi sa woni ni wie ye no sije wo kan na sinkruma no ani Togo foni na enti unsa ba ko foni ni de mo kwache no Togo no say isu ne ba no CCTV ni ade no to me capture ye enti na nim na on na ti enti CCTV picture no ena da nifasu hey ena on wankasa ne picture ankasa ena dantem to mo che no onie unsa ha no ba ko no ochi okada no se helmet enti na nim no unhu na nim ba de oti akire ne de ono no se helmet so no na botuo no so na tutuo no pe na wo de gu police ne mfim bebre o ka nim no ono na omatumi akoche no na omochese omoche no omoye omo se ebra omoche no de omo ahunu bibia se tuo ni bibia wo ne ho afe na omo beko ne fi akoye hyehyemu akohwe babia wote na so omo hunu se ne na bati ha babi no etu twa eda ho
na chese aboni to pen ena no mo so o chem say 2014 de dada bi kura na onu obi kwakontokwa wo Nigeria teacher so de so one na manie fi Nigeria kolomi eko Togo dru Ghana enti no crampo no posifo ye mu nhyimu ena da ha enti no owura na wo hunu say woda benkum no eye bro mo ti no ayede eye aban ka wagu ni nsa ena mo yi ni sanfoni no ena de da ni fa no ye da no a omudi ewu ete sa obi abrantem mu no ne yire ware ye last year ya o omukita botafo akwada pete boni tuo continuous kuni ya no nie hebe manim se munu sa hwe nanim hwe bia na so tuetu ai wase obi ade just like that and oda ho no enti no say satuo ni krompo na tuo etwa na eda na beti no omo hyehyem sade o ka no ye no krampa de a na ja so onde o ho de African countries de so odi mu akwane aba nie na watumi abaga na bebo brawe ye ade na chese nye bi kra na akoboy wo babi ene ebo wutuo ena akohye wo ze kra odwane okohwe ne ho posifo ye hyehyemu enti no asama omde aba omachi emu miensa na enti ono ka ho enan omde abasobonso a emu oden ena ama Interpol fo so omo so boa ye pa ya omo hu na branti echi akwan na ka we baby onami ka ye be hu no wen wa hu ka ye ko hu no wen posifo mo ya de ne mom no kase na maye ma adwen se mo ne semtwofo nkasa ne de and ya wonya hweye nya sa se no asam na mo de ba ka Facebook wa say ya omo de to Facebook CJ nti ba ka ho no mo na te se ye koye nim so ne akoye pesamakafo nti ya na ye be die se be ma adwen se mo ne nkasa so mo de to Facebook dia ya ka dia na ye bodawre na obi etie bi se nka efe na CJ message na eye kratafatu sunsia hayi na omo kyese enipa mienu ewo odumase eno ewo asante achim Central Mansinimu ewo asante mantemu na odumase no so de be kono yesi galemsa amana akobuogum manipa mienu mema katachie omu mienu nyino ma hye omu nkwa delegate de ba mane wo kyese omu hye dani mo identity se efe we kofia na efe ne ya wana ase de omu nim na mom no se mining company bi ama na omu ye mu adwuma nti boys no ho no ma ba ho no ma abewuram no ma kotu bia na omu konte no na omu kowuram na mna ne bugu mu nti ekumienu yesi ba ko ka ho de baby oda no nye enso no ogusuti ase a doctor for ehye no na no memenda na semwe esi ya delegate abobua emu amane amedi enchemu ni bia ma na mede wo eba katafeto so miensa doctor ya wose yadutwum ye so afo hwe nwusu ho sem so wono aso ye mrase bedwani a owo bosomtwa baton pesia so wa endorse the vice president Dr. Mamudu Baumia oso mampani abedi eche Baumia ye obi owani sode hunu owakomapa wagina brania ma party no ebra hu ye hia bremu ba ye wogina ye adapa ye twa no nyina no oguso eye focus na oso ye obi obetumi oye kandifo papa nti se oba bedi mampani wo Ghana owogide ne arehemu se vice president ebetumi ye adwuma no a asem kan ye bia ema ho wo hwemu a special college election no ente bia announcement ya eno mo de be hyehyɛ so na before se no bedru no endorsement no anya ba ya eno ewo delegate ne fa etoso miensa wo mo cheso de nsem wo nyina tudwa we no na eheda endorsement meeting ankasa wo mo ye ewa bontem na ewo eno de to delegates ewo bosomtwe nyina nim ese vice president the choice the best choice edima party no ebra wo ko 2024 general election no na so mo betumi adi nkunim wo se vice president aboa no papa ono ebra ye ma so fa be di akire wase vice president boa no ye pa ama nkwade fi bosomtwe a wode omo akọ school mu wase bi be 30 engineers na ebe graduate free UMAT eno dan chenso a womo a omugu so aso womu a womo esua de oso ebe kakra no bosomtwe mai wa ne mabawa ebenya kiki positions ahodo na mo enwomasua papa womanya wase nka wontumi nya sa adwuma nyina wo bra vice president ne o mampani enter na chi nti obani sode hunu no eso nti delegates a wo bosomtwe no enkai vice president Alhaji Dr. Mamudu Baumia na womo enter na chi se jama hu picture me show delegate animu yi wa hu arante ni o ni din sound the blessing your friend saying blessing or the blessing me twam na me ba ha ya na mabe hunu nanim na akame oni o abrante no a okokum polisiri no ablekuma no blessing njoma no da ha yi
menye so e Ghana ni blessing Njoma onye Ghana ni o de posifo nye omadwuma mayen ona da hayo nyame hu ye mobo no kan yakoma na yankan sema no payi na mede wa wie wo daily guide na mede wo eba the finder da obokrata mu ye papa Steven Team papa won tankasa wona ye chairman Edma MPP amanyoku no na wase enya de ya MPP amanyoku no wo mo esoso oba ne oba ware oba ne oba na be ma ne be ma ware sa eye LGBTQ sensema ye kan no wase nya de omofo so agitumu da enti wo ma ye omadwi titu ne NDC fo na ye omadwi say omo be tag MPP eso omofo aso no oso omunya hweye omo ntwe omo ho famfiri sansen kan ne ho wo so mo de omo nim say eye musudie eye abambodie se oba be sori se me kware me yonko ba be ma be sori se me kwafa me yonko be ma na ne ho ye makono na me na kware wo se eya de bone enti oman ni nyina nka mu ma de kwan bia oman no ebe kan bu ma fa so betumi atu sade na se no yentu ase na eno no so wo se etu ase se de beye na enchiri mamma metumpo na nkampese o mate ho asem won se party to aba ema om no wan ye mu ani enti omko na se asori e wa atomic na omokoye koda sie koda twediampon mpempese odi omadru nti ho na panyi di nsemwe etudwa na Dr. Afriya Kuto enso eche se obe resource grassroots fo no na omaye campaign 2024 nti no sese no sebreso na abato ebeba so a onim de obeye grassroots for na obema musika no na omode lead campaign eno so ho asam edaha na presidential special initiative no na yewra nyama so echese the brainchild of Alan Kwadwo Chemanten eno so mu amane ewo ha okay abna si James no ano no na me fa wenwie national World Bank na etu omine for say o se Ghana ehia emergency energy plan se de be na ina mahode ho nsam ne o hawa ya itaba ni nyina no etu ebetwa ti si ene amane aban last week me ne Reverend Kwame na Aidan me ti show so say na so Kwame na Aidan or sending me message say okay hasa gra say ohia me wo Adom live worship. Oh, me Judy. Ya we there by me Judy. As I'm coming I dance ohia me Adom live worship. Nam say, "Hey, asa me na come na ko fa bay." Ai. Enti ma mo hwe Facebook there. Iwa 05 na there to. Flyer na da ho. Ma mo hwe Facebook. Flyer no. Ena eda ho no nyame. You said the bia na me ka chat for say nyame drum me voice. To say sija kamunya so. E wo man we ya yetimi. Na eya woda eya wi adonko aye so adonko de fa na tese CJ wa beji microphone live worship ankasa CJ chom bibi kakra bi oh abra enenye mate enti nyambo ya woda ebeyi fly na da Facebook na da ho no enti wo sha eno ano no CJ ejina mu live CJ memra my god live worship yensa mebebo chidom ankasa mebesa wo chidom no san ni nyina